Ia ele swaf malo so ke riso fa talo fa tsoe le ni mai ngole uli le vo tatu toi to ai tonu mai fo ele tatu bukan lami le soul food. Ia pon le ai fa le nganga fo i mo o ma o ini nei o uli malu ruwe ma to na e Wellington me a faisiti munga ia o le tau i nei ma to New Zealand. Ia ai vi ia le tua o toe mawale nei lau tatu te fa so ai fo i ai mai se ia le tatu bukan lami pe masan ia i o le soul food po me ai fa le nganga se me ai fa le nganga fo la so kimula to ia wale ba ai aku le sa la mai lava mai aso ia alea ua fai si timu mai fo nei aso ia le tua e ti bunga wanga fa manianga e fa susu e fo ia le lau ele la to fa talo fa atu ia ele swap mal malo so keriso fa talo fa atu na malo so tatu wa tunu ia ilato umo mafuta mai siva mai nunga tatu pokalame le soul food ia o uli o asa ta itasi ia le tua tatu pero e fo i nunga o peunga ngalo le ea tu sai fo ma tatu pokalame langa i te taua o ngai alu pa lengin me ai falanga ai fa vai ai nga kulan ka ku soul food ia le ala tatu mafuta i lumo nu ai lo tua nu mafuta i le manuio le atua tatu pero ai fo i ile mata utia ma le sisi le eso le atua ia le fo fa tu mai atu fo i ia pokalame pe ona mafuta mai ai ia le sunga ya Uncle Tito ko va ai ko le ya Uncle Tito hai Uncle Tito au le manuia ia mai se sunga va ngai ya pasta Mike ia le neo uli ia le tua foi ia ile nei ya uli ai mai se foi e fa pena lava si ia va ku foi se kuka ina no ia i Wellington ia pole ha foi se mo ngel kuka ia fa Wellington ia le ala umang sau ngai o kilangi na ngoma ko we ese ia sa o lo makua wenga ese matiro ia ai ia la tua o le fa manu o le fa ni tanga te tau le tua ia malo fo lau le malo sta to tu le sa fo lau mai lava le tai ao se i pa ia le ne uli ala usu ai fo i kan wenga matite ma faiva o le si fo ela ka fa le seki le uli tu langa vai le wal ko nga ki mo pa penge isi ma ko pa anga masanga ma puta mai lo le ya o ko nga ka fa penge e o sol kama fa ngalo ngungu o le sila le mai no kula le ka ia o le sila fe mai ma na ia le tau ia e fa singa moela to al fa talo fa ne uli talo fa lava ile mafuta mai tata tu ia alo mai ia tata pokalame ne o le soul food po le me ai fa la nganga mo o le ne uli ia se me ai fa la nganga fo tata te ai fa tasi ai ai ele ngata ina ia manuia na pito manuia fo nei pito silan manuia nei pito ia la ile fa so fo ile upo le tua ia le la fa talo fa ne uli so fa talo fa la ngaku fa pe suil fa ngoni ai ke vai aku ma ele i ko se fia si fo me ke kalo nga fa talo fa le mai ko mengi e sua e kali mai ko mengi ge wa nga ia ko nga ko mengi ia man fa talo fa le mal sta tu no le ma futa mai lungo pe a man mal le so fo man mia a ul man mia ia man mia fa nga vai nga la to lo fa tu nga e fa se malo longa ia ma fa se me ai o le uli la to bolesi nga o mai lo po mga bolesi mai ko ka nga la la fa longa maka mai maka ma o nga mai lesi ini me ai le tino ai anu makulo man tatu so furo ne uli paling isi kuen paling ya me uma langa lele ya leo fa kasio le saule tino paling al waku malanga paling ngal paling ya le ai le le pukol tino ai pa esi nga le ni po ele nga ia le me ai fa le nga le la walu ti fa talofa le fa talofa tu ia fa pelo ia tu fo ma pokalame talofa la sunga no nga Mike o fa lo fa tu fo ila wamnanga May Salpati ia tau le sung for Christ le tatu te fai pa anga mani klopo Kingdom TV ili nei uli talo fala sunga ya Matthew tua maalo le mafuta mai vanga le is watching bro love projects talo fala sunga le sunga ya fala le mafuta mai le nei vanga le uli ya le vanga na is watching hello Neta Robati is watching talo lava awuli manuia sunga ya seve tufunga ole makua fito kankaleo Mike kwa mangea kwa pokalame fa nga mai lo mai kia ia mu fo wa siva fo wa sunga ya tafai vanu timo safia awoli manuia nga teleo sister salvation mala ulu mafuta mai ngai sa mo nga tate
Male au venga mamalu nea uli. Sunga ya au kuso Yosua il vaenga lea i swatching. Olo ke ali mua si vaenga lea i swatching. Mara kitiona pio i swatching au uli manuia. Ea whataile mahuta mai. Saulo male whatalofa sunga ya Paulo ato Neo Hunt. Whatalofa whapeloa ile auna ili nea fiafi ia le atua ili ngalulue ia malona pina ngalo haleluya ya malolo sunga Paulo Antonio ya hai my sister ya salvation auli manuia ya ai mai se lato uma patalofa fo ile shoptina ya salva uiva mafuta mai all the way from solo uta auli manuia ai ata mai lo mal ko ingo to ina hai Tito le aka mai ia Tito ale ko uma ngia po kala me Tito le pe uma po le mewa aka Tito wala ka uma pa pe uma lo le po kala me Tito ai palasi lo male lancho Tito lo ngominga la nga le maku ai aka Tito pa pe Tito wa uma ko ka nga le lunch wala wa uma nga fo nga fai me po kala me Tito le fa fa talo fa tuai ai pe aka ka fa ali mai Tito le wa ulinge ai o ngolo ko ma ngai sanga lunch talofa la le pe by amen sis bless. So forman we are so friend. Hi Alpalala. Talofi. Auli man via mafuta mai Alpalala all the way from Hastings. And message ng penanga sunita man palitua mafuta man ekalesia efakasai na Hastings. Auli man via mal ekalesia so forman via. Sama talofa kengi au kilani Asia Sataraka. Hi Asia. Yes, amen. Ok, au level usul ikiki la we. Jangan le Asia. Se forma via Asia meseno falo mafuta mai ina au kilani neva ngola uli. Se forma via la sunga high nation. Talofi to my sister Anna. Seta and Anna Samuelu mafuta mai Inea Wellington. Se forma via Anna au man via and mesele tamaya poseka ili nea uli mali ainga. So forman via talofi auli man via ya samal fa talofa la fe my hello se venga le hello na me hello beautiful geeks hello auli man via fe my lo ma Paulo oi la fe my follow man via ile lofa tu la ile tu praise God blessing pastor ya ole sunga na ya Paulo lai talanoa nga ile sunga ya Mike. Ia, whamaila matito, kuka maile paua aesa sala ele manongi nunga au kilangi au ka. Au ala ke poleli tito. Lelala ukangoe e kuka au ki haoe. E kuka au ki haoe. Ia, lea ulinge o fia aias ko ingo o tito ile paua. Lea ukangoe whaau ka au ki haoe. Langa ulaton, hai langa ulaton ile ati au li manuia. Ia, umisia e anasionga uso ya Asia. Hai. Kaylin, Kelly, auli manuia, ya fe mai lo ma atito pe nga ole se vai ala mo ilanga o tito. Ma lien ma fe lo ma tito. Le si aso o vai ko kalonga tito. O man kuanga ala ia le le si ma kuanga. Kusala ilo lo ma kuanga o me pepel lo me alon ko lo ai vai ya. Na ya lo kalonga ko inga isia nga fe ko ke ya ko inga le so me lo ma ku mai. O le di inga nga se vai bo. Le ala sawa ya Tito, me mai Tito. Kiki ya bo ise vai o ya ni anko Tito. Auli manuia, sunga ya Tala Smith, le mafuta mai, ai mafuta mai lo mo sister ya Lome, hi beautiful sister all the way from Lefanga, matao to Lefanga mafuta mai le sunga ya Lome. Oh, kase ko akele. Awana ingalo like and share tata pokalame singa u like la. Sa lo lima kusi lau share. Fa ku sa wala share la so aso tofi po wai le ma me lo sia ia so se tapu va nela langa le ma o matatu bukalame o mei tanto mafuta lunga tatu so food ia to fe mai lo malo me le foko ko mal me nga va le uli ma ngai o ngana la kimu fa la samunta po el nama a uli manuia saulo mama po ati oli fe mai avli le mai yo avli le o Yesu ari oli hai oli e mai se mama pa lota mafuta mai fo ni a oli ia marsunga ya Sack my lato uma hi to mama Ben Motu Salanoa Williams God bless you dear matamo vilfa so hi auli manuia mama ilinea oli Oliana hi sister Oliana live my hey sis hello
Alofa atu ya Uncle Tito. Ya la pole me alofa o Mama Simotu ya Uncle Tito. My friend Jonathan Tavita, hello. So ifo manuia la sunga basta. Ya umalonga lwaku tato le la kwale lisi. Le la kwale lisi Christina Fama usili le mafuta mai vanga is watching a holy manuia. O le tato so food e umalotu ina atu tato so food. Ngawa ilunga tato au tu. Ngawa ilunga tato au tu ia ole faama ngalo. Ole faama ngalo tato au tu ile neyo oli. Fatalo for single fa fa ngai ngai apa lota le au le mafuta mai inai Australia. So ifo manuia la sunga viele tu le so ifo au ona ka place fa tailo sunga. Malfaltua ya lote mafuta mai nai Australia auli manuia ya okay lope wa po kasi fie o si vaenga la e ka silo wa ya o si vaenga la paule mea o inei I tu New Zealand lo kusa so ma o Samoa ya okay lo le aso lulu nei o America ya ai mai se tatu pa anga mafuta mai tutuila ya aso lulu manuia ai aso tofi manuia atu matonga I ya talofa to my sister Faisia lofa famina all the way from Papa Pule Savai I myself for to ya makerita famina vi ia le tua my mama Simotu malo basta Mike awesome job yo vi ia le tua ya la la ka ko me ilanga e fai ma fai singa ko va fai ngali o vai aku manga o mia ngai singa bai o ngol tulanga foi le o le fi we ko la ko mengi ya la la fa mai sunga Paul. It's 6:28 p.m. Okay, in Salt Lake City, Utah. Very good. O ilele mafuta masunga ya Paul ngai America. Kiora, I mean hola. On fakalofa nga mako kiora ku East New Zealand. Maloso ifua mai Samoa. Namaste. Makola mangi kia inkia papea. Namaste. Namaste from India. Ya malo lele malo Alpito from Tongan. Ya bula minaka langa ika ko au konga maka ko au Fiji nei lunga tata buka lame ya lala e va ai mai ya oisi au fikilo o mongo wa orfa sama bula minaka ya malo le leisi va ngala fa talo fa sister petalo fisate lea manel fa so alofa atu sis mafuta mai fo peta inai I think o timaru nei mafuta mai ai ya male ainga lato umalo mafuta mai awana ingalo like mai singa o like kusanga o omi au singa o like salo lo lima kusi lau share fa ku sao po wai na mau mai mafuta mai lo matatu sui me pango out and say hi sister Rona hi ele foi ua malolo mai monga vau e wa palasiti munga nei America Samoa ai se pingia kula kaleve elengi male alisa e moli e tonu ele ki kofe ai se moli akula fa talofa ya mo lofa anga se matu ainga atoe so se vainga New Zealand. God bless. Malo ngalue outen vi ia le tua. Malo foi. Usala le kimu ingei timu Samoa, timu ia America Samoa. Ai pe ale mai ai save le ka ko ka. Awali manuia longa wingala lawa evening oi. Lawa good evening ku say good afternoon aku ma ko ngai. Hello, good evening oi i America ko kiki good night. Ya, good evening sivanga mafuta mai America ile nei hauli ke lola la ka fa se sina tatu fatunga patalofa I love you olo uso le manuia alo fatu fo ia merita mafuta mai nai Papa Pule Savai so sister face alofa fatalofa tu sho mama ya Ramona Malisala mafuta mai free market ngai upolu free market fungalei mafuta mai ele sunga ya Ramona va ngale le fa kaula ko ofu ya nga in market malola kicks le o fa malolonga ne aso alofa atu God bless fa tailo atu kisa kaleopa ya le mafuta mai vi ia le tua saola mai wangalo ya un fa tokela maloni talofa ni auli manuia tato me fa tunga le taliu mai loa vakulo man kako kukale uli ya langai manu for tato temi le o lua suma 5 minute o te ai nei le tu la lua tato anga mai loa toi taliu mai loa tato bukalame tato anga le tato so food ole nei ya uli Oli, oli,
Ia manai a tele le saasaanga o le nei auli anga me fai faalusilusi e aua koe ngā so kimu ngei e ni ram fai faalusilusi o ngole malulu le wai ai ia mako ngengi usi o ke lo malulu foi Samoa ma Amerika Samoa ia wale tūlanga lea o le timunga ia kulanga fai la lele o le take care lunga la tele mai fai wakusinga fa manatu foi take care lunga la tele ke mingi ko ima se e lunga la wala o ele mafuta mai lunga o ista tu pa anga mafuta mai ngai fale taxi I o Samoa wa o kere mama la mai ngi usila o renga sau e vai ngi usila ai pe tai o le mama wa ko fa ngal po kala me sma nga le mafuta mai foi la tau lunga la tele tau tu analo sanga le mu lunga la tele ai mai se ma se e wai e tatou e te sanga le mu lava I lo pui pui lava oe silile pui pui ana I lo le tau tonga fitia sa oe le sipa anga ma koe masangi ma futa Samoa o Katerina inge ke ua e plan wa nga filka ko plan I plan ma oe ai sau oe ma sau lunga la wala ave lo el fina ngalo po mori tau tu analo sanga le mu lunga la tele fai fai maria lo vai lunga la tele ia talo fa la tolo to e sau fa talo fa so fo manuela sunga kicks fa manuela to bla bu kalame ne oli fa tai oli hai anti oli male ainga mafuta mai fe mai kisa malo mana el pese yoe o le pese fe mai oli langa ai oli le li o lo ma lo silea oli le li o lo ma lo silea praise God pe ona fa soa mai ai ia le sunga ia kisa kaleopa sunga I laita le ia tawa lo mafuta mai ne oli a oli manuia ai sa mai lo mama ne oli sa ku so le ka wa asia o mama o sala I lunga tato au sima malo malanga fa lusi ia le uli la tau sango tau lotonga a uli manuia sa mal fantalofa all the way from solo so sister Sivayala leota fatu Hiram leota fatu a uli manuia so kicks tene out teroa ko kiki ko kenge sa moa ka ua so I fo manuia kiora mai le asia a uli manuia su mai friend vai fo pesa fo a uli manuia kicks ki munga mako ngi samui e same le leia ka ko ki munga fo ia ma ko ngei I New Zealand pau lava ia fai ma ai sanga le mu ma ai le sanga le mu tu lo no fo ai siva fai lo le a fa pe ele o ke mang ngale ke ole anga ka ko masin se mangu ke vai me ho ku le nunga ai fai ku kanga ai pe tai e vai kin me le e as ke me ko ke vai me ho ku no sunga ya Max so Farani hello a oli manuia lai fa hai mai ia all the way from America Samoa ma America ia le mafuta ma sunga ya Mac malo good evening ai asis wa malulu ma se a wala yoe o ka se malulu o inge Wellington e timunga foi Wellington e sa o le mama le vo e timunga nei manuia lo waso lo fatu God bless Faftai Ramona alo fatu fo I ia le tua e o nisi na tatu pa anga o Samoa wa asa mai ale de vela oi o fa sona le nisi vai ngale piko ngo Samoa longo winga le de vela le spiko e malulu le spiko o le la tatu walu le tatu so food o nei oli ma ngai ala watu na watu tatu so food ia ine nei oli mai alo fa ango asia alo fa tano wa inga atoi solo uta ia le mafuta mai si vai ngale mafuta mai solo uta ia e fa o atu alo fa anga le ingo skenge le bodi banga sa Pe mai lang satu autu fa amangalo por forgive or forgiveness ia o le fa amangalo la so kimulang nei taua lo ta fa amangalo o le fa amangalo e le o se me fa ngo fio na fa ka lo me fa amangalo se pe ka ke ko ilalo isi ke o le fa amangalo foi o le sa o tonga lea le to telo tatou e loa le manga o mia ka ko sa o konga le pa o le ka mia ka ko le fa amangalo lona winga e taua ona tatou maua le whaamangalo. O tatou mai tofu mamanua o lo o tatou tau reina. O le poke ngofo kwa ue I ke lea singa mangua. E le po e mawhaafonga mai lis. Ai leo loa e tatou. E leo loa e tatou. Ke leo mea tatou te manua I whaalea nganga. Nei kau ke kau awe inga. O ngise whaapea o whaamangalo e pewa ai o se mewe ngalo whaia inga. Ulanga fo I lele la ua whaia ele siya kakalo. Whakai ka inga waa. Pai ele saka. Usala la e sa o ka ika. Ala ka mafafau ka ke aru ka ke whako ese. O lo mafafau. Mara ma ai lalo lang. Ua o wako ilano. Ai ngalo ya I tatou.
o lo man malo na i luma o le atua. Pea e alu whaakupu se le lei i le vā uso. Ia, lona winga, e leo se mea whaia inga, o le whamanatu mo au, mai tātou uma, le loto whaamangalo, e le se mea tātou te whaia inga, tā ua lo tātou whaamangalo atu. O le whaamangalo le whaapea po inga le, o le a kape inga po inga le se mea kupu, po se mea si sefo. Le e tā ua lo tātou maua, o le loto whaamangalo i le aso, i le aso release le whaamangalonga, i le aso ma le aso. O le whaamangalo, na te wha saolotoina tātou ma le noa tia po o le polonga. Kua i ko akele po i ao o ngai e o whea kia polonga ting o le loto le whaamangalo. Lana whamele e peru na suma lua whai o pe suma lima. I o tō wha e te o tō ne iai se tasi e le mau atu le alofa tūngoa o le atua. Ne iai se hea o ona e tupu ai e whaaso e sā ia te o tō maleanga ai nisi tō tele ma ngai e whamanatu. Pe mai ia o tō wha e te ia te o tō ne iai se tasi e le mau atu le alofa tūngoa o le atua. Ne iai se hea o ona e tupu ai e whaaso e sā ia te o tō ia maleanga ai nisi tō tele. Nono winga e whaia e onga o kamarea. O le loko whamangano. E manaka ko o api onga onga ngā. Ai maa nei e whamanatu o te sirila. O le ase mea o loo e mawina ua whaika ka ia onga whamangano. Ai ngā o le mga o, ale mga o le atua e te tango release. Ke roanga e omele i lea uringi. O le ua e lesi le le whamangalo lesi. O le ua e lesi ni mea sa whai e lesi ona uso le tausanga linkea. Le o marikeni nge lo release. Kusola le mga o le atua e release o e ala le lo whama. Wai le mpengsa le profe mai i aka ika laka loko kaka rei o oe. O a o e whaia e i oe au inga ia release o whamangalo. Langa pipiringa nga mai le atua. Ia i tātou e whaia pipiringa sa o loto. Ia longa wingala. E kakau i te tono tātou loto o na release. Koe mga awale atua i te tango release i whamangalo. Ai whamena kasini, o la se meanga ke o mawinga. Nongo winga i ke meanga le whaapea. Le whaapea ui alai okay fine na runga ile mea le poroka ia. E ile mea lai o umawe au, ua kau le mawhai au. Nga la asia li sila asanga o laka ola. Ma wa hai le lei o le atua. Because le ile mea lai o ue, ua le mawhai ai. O lele me ta ua o le whaamangalo, mai te sini. Mai te sini me ngale whaatu whamanatu. Ai o le tātou whakarame, au atu au mai. Whaasoa atu, whaasoa mai fōi. Kusala le whaamangalo, e leo se whaalangona. I lo wa awela ngona, e leo se whaalangona. Kusa o le choice, o le whiriwhiringa ka ika. E leo se whaalangona, fōi ngale awa kupu, le whaamangalo i lea kai. No, e leo se whaalangona. O le whiriwhiringa. O it's a choice, e kakau, e te tau e tātou langa e mako e hiola ia e tātou pe a maua e oe le whaamangalo i le atua, i le tangata, i le uso tangata ia e nila e oe nga make a choice Filipino, e le whaapea whaamangalo loa lei e take time a whaingale, lo whaamangalo ia e sa o longa kua e space mani e never le mua le ti ngana e tā ua e ati oe ia e kama release le whaamangalo Kusala e le whape e whamangalo. E whape o e koe trust e o le tangata na le ai. Kusanga o e kama release o whamangalonga. Ia o kulanga po inga le face lo lau trust i le tangata le Ia o sa unga whaasua o whamangalo po i. E le whape o whalelei loa ita e le whape a ngale whalelei a po inga. Ngale upu ma le hutu. Sa o le roma kua kua le whanga i le upu. Ale whatinonga. Whamua ka kama. Lona winga o le whaamangalo e leina o le upu. Alonga winga e iai malong loto i ioe a tolo loto. Wai mawhainga whaalelei ngei, ala ika ngā ngei, kusanga le pitenta winga le luma. Lawai luma ka ngaka wale lei, ai o kaya koe whai mai fo. Lona winga la le ai, i leo whaamangalo la mea ngā. Kusa mea konga ngai ka ole, o le isa o e leo le o le whai, o le kou alu luma sawi tua. Ai tā ua, lo i ioe a toa e release le whaamangalonga i le se wai tangata. O le whaamangalo, o le tuulele atua o ia nate whaamasinonga, o ia le whaamasino, ai le o le kako kau masui.
oi o le atua oi o le tātou tau masui wai ki ngai ngai o te a ngai o e kau masui a le manatu mai o le whamangalo o lo tu ule le atua e whamasino le atua pe sao ka ika pe se tu ule atua e is venga me venga lo ke experience o le sao ka ika a le faise a va ma inga le ni e loa ka ngā ku ma mai se ya ki o e le te me sao ele atua review me sa ai a fi now oi ki ngai oi polo ngai oi ki ngai le ulu ai le me sa ai ma ngai yo mai faise me ko ki anga na la fe me le ro mai suma lo ka suma i vale au pele au le tau ya tu sui a ia o tou tu watu ile tu asa a wa tu sia wa fa pe mai le li o ia tia o tau masui o tu tau ya tu le mai ele pero ia u por fiona le tua la fe mai lan e mori ma wala fiona le tua ai mai se soi fuanga le tatu te ai e fa pe ka ika ye le ai o le ko kongu u mo le fiona le tua ia le fa atu sa mai le andea au ai te o lai le atua le tau masui e ki ngā inga fu o e aru e mai ia ai fe mai o lai i le atua le tau masui o le atua na te tau ia fe mai fata oto na lua suri fa ube lua suma lua fe mai au ai te fa pe ane o te tau ia tu le leanga ia e fa atalitali a Iova o na fa o lai nai lea o oe e ia au ala fa pe o te tau ia tu i le leanga le i fa karikari a o ia Iova i longa kaini sa wa le atua ia ilona teimi ma whaailoa ia ilona fina ngalo e sao foi ma kua i malu mea uma wale i se vesi alau si kuen pahaleng ia mea uma ia e ole atua ole ole iai le file mu ia o lisi na tatou o le tatou whaaso ole arua kwa kako kiki au man kako kuka ia kako me ilola ia fo ilea si tatou patunga e si tatou wa maai foi ia ili toe manatu foi ma whaasoa foi ale malo na tunu ole mamanu po design le atua e fatu ole fapuna nga inga le ole famanga lu mua God forgives first na mua famanga lu tatou le atua ale tau langa le na fai le atua mo e ma le uka sapia nei ma o malie mau ai nei le sa ole tonga ke ia wa alu fua maliu le se anga sala fe mai la o le whaamangalo na awala mai i le alofa tu no le atua ai le o le tau loa tau o loa flow from grace not merit o le whaamangalo la ma mua mai le atua le example mo i tātou lona maliu lona maliu le ua mau e tātou le sa o le tonga pe mai le tusi salamu tonu ka upe se fulu se i o le suma tonu ele i faia e ia tātou e tusa ma tātou anga sala ele i tau i foi o mai foi o ia i tātou e tusa ma tātou anu leanga awa e pei ona mo lungo le langi lau langi e wha pea ona tele lona alofa ie matatau i te ia e pei ona vava mamau te sae masifo e wha pea lava ona wha mamau e ia i tātou a tātou soltu la hono wha pei ona alofa muti vale le tamai lana whanau e wha pea lava ona alofa muti vale Iova ie matatau i te ia wow what a word ni ia le tua ia o misi nga o mau foi ngale pe mai nem kolose e lofa petol suma tolu o tau foi sa o ti anu leanga ma le perito meino o tau tino na ia fa ola mai fa atasi mai ia ina ua fa mangaloina mai o o tau nga sala o malava e te taula ia tatou ona fa mangalo atu a wasa ia mua ia lofa mai sa fa mangalo Yesu tatou nga sala yala le lo na lofa tunua ni ke o fala ele release ava pe o le watu tatou so food ala e kau Yesu na me penga le nai kau polo kai oi o ka kau ma release o ka kau ma fa nga solo le anga i fa mangalo le ma fu ai mo mau le upo na tua the forgiveness we did not deserve but he forgave us anyways ni ia le tua ia o le o nga Yesu fa mangalo fa pe mo so tengi ma tayo na es fuma valvo veloso na taso toso ma lima ia le mo por kala foi ngale matai malona au na le nga fa ma matai ai ia lo fa ma ngale matai au na ia le sa o wai ai la polisi au ngale o ma au ngale ia le fa velo por kus mau ni malua ia vai vai musala ngamai le matai fa ta inga au ai alu au ma vai ngale kuri au pu asi si afoi
si au malenga o yang ai sa lo fai le tu langan na ai tahu ai lo o lo fa manga le lan ko ami mai lo ma tai wal kala nga de fa ta mo so tenge e fai tau ai yo on kala nga e fa pe lo ko ami mai ma tai mai pa manga ko makai ai la o na ne ile bia mo fai ale sa mau di malua si uso le ai le manga o via si o nga le o nga fa manga lo fa manga lo atu langai o fa manga lo e le kin e yo nga le yo ka ko le ile onga le afianga le afianga e o fo ia ka ika sole wow o mapuang ka kia ne ia ame matai ia sau la ia ka sole matai ile awanga ne e le te tau e ona lo fatu lo uso awanga pe wa o fo ina o lo fatu ti o a fa penga lo fa mai su ia ta to ke ia ma liu le sang sala le se ila le se pon la o fa manga lo ta to ai sa me le fa inka ko fa ia le si o uso le yo ka ka ele ma fai le si o uso ne o tua o e ma fai wow e ma ko ma fai e ka ko ona fai te afa apea e ta to te pala malama ina ma mani ko design le tua le voi fa so ele tua ma fa ia le tua usala e fa pena e kele e va gana kele le mana o le fa manga le si o uso e pena ka yo e fa ia o le si ma ko e pe ia la mo sa ko ka fa manga lo le stanza ia ai pe ia le pe mai le si ko ina lo se o ule ma ko ina lo au ku le ai le lo o lo mani ma lo le na o lo mani ma lo na e fa pula ko i ma o le tua e ni si ko ina e ke le ai mo mo ai te a release lo fa ma longa usala ole tau le tangata e lo te fa ma ngalo ole le lo te fa ma ngalo e ma fai o nga ifeki venga le pe afia i vai ngai mua e afia lo wola fa le nganga le langa fa le nganga tato o le makua afia lua e fa le ko mo soi fu ma lo ingo ka ua ulanga vai ngade mo makua ile au le me ale paksi ya so uma e makua fa u me ale ka ya o ia emang ku le ke fa no ma e fa u ngalo ya te oi o le ma ngo yo wi e fa aya afia i poi le soi tua maloloina tolu e afia e so tanga o e ma le vau tangata le pe mai lis kuna me fa pe la stingira ni ala ma fua mai o mal el kama le loko fa manga me e mo ka o pio le ri lo mo vinga fa manatu mai tato e taua lo fa manga lo atwilis le ese wani me fa le kong to sanga te le wa mata ni to sanga ka ko la na sa mo ala ata to le wa nyai fa e feke fo e fa le ton le misiona fo le ala le tu le tao langa ma pa ka le per kamale ka le per kamale ku so o e langa manga ole ku te alu tu langa le sa wale le lo to fa ma ngalo koso o e koso ilalu koso ilalu inga ia awa nge e o le lo wala awinga e kele ame fa le ngai nai ia ona tulanga le ole skama ine kan venga ro one release ngalo kan wai release e se fafu ave fafu mai fafu ia o ava fita ole na tupu na tau sanga longa winga kau ona tatu ave fafu mo release fa mangalonga mana ia ave mai la tsi mo ke kia uma sa o le va ia tia ki sama le si foi me a fiero so foi manolo inga e fo le ka ua kwa i fo le aku se le ma se mai le fo le ma kwa ke le mai ma fua mai i no na winga e ta ua lo fa amangalo fe mena tsi mo muli ma tai yo no fe suma fa a fighter a fai a fai to te fa amangalo na te tanga ya la to sala e fa amangalo ina fo o to e lo o to tama o langi ai a fai to te le fa amangalo na tu ya la to sala e le fa amangalo ina fo i lo o tu tama o tau anga sala no winga o la ulin ngai ta ua le mai ai fa le nganga pe mai le fe upuna rusu malono le fe se fava pe rusu malono o tau wita a ua le anga sala a ua le umi ngai ka e umi longa ika oe ki ngai oe ai ngau le ika pe ngau singa lua minguke ia ko ia le fo ilea ia o tatou so food nga i le nei a uli ia ai mai se fo i le tatou temi fa tu langa ina lo mai atuai Leala, o vato tato so food. Ele ia le tato pese te taliu mai. Ia, leala la
Matu whaatalofa I Swaenga la mafuta mai. Show brother Nicolau Sui. Hi Kika, Kenya Kiki, hi. Hi Nix. Me too, I let home now. Finish it. Palawa, Supukeli, and Kukama. Ngaya nga kaisi. Kaisi niya ay kama Kiki. Vi yele tuelo na faso. Ya lalo wa o iPhone. O Nix. Ela ngaya mako. Me too, I let to me. Hello Nix. Yeah, patalo fatia sinatala lele. Hello pretty princess Kicks. Hello Fatu mo oy sintala mafuta may nice salelesi I Samoa. Ay mesisyo ang kaya James Jerry ay hatia mafuta may nali palmai moto otua. Ya lalay mafuta may man ofengan benga. Ya sawe laman fa soa ole tele loto fa mangalo ole tele fa inao manwia may natua. Patalo versunga ya tau fau masunu soli au waa tala atoanga awauni manwia yang menisa tatu pa angalo mafuta mai. Hi Fina, Gemma, hello beautiful sis Kicks, hello. Ya ole lote fa mangalo wale tali mele tu iniso talo iyo mana ya wale fa soa alisunga ya Mikael Beretta. Sara la salo awauni manwia manel fa maloso tau ton wai lote linea oli ni yele tu Gemma ave pafo. If ale ni kere ka koka mangai poloma ting ai kako. Hi to my sister Fina. Hi Brady. Wait, Brady over my name. Se dalo. Manaya fa asone ya so say Fina Wilson. Auli manuia. Tele me uta vio vie oe. Mai manuia ona tele le lote fa ma yoe. Sekia anko tito. Aya. Sa mai tito no lote ole moni lo fa ma. Naya ma so le mana na tino. Le mai lo matito skama inea maika. Ulanga bengali si wayangal mai kaika. Alo pa manatu le upu. Awa. Mai mau ai follow game. Ele angalo ki saule isa mo mai mau lo wika. Ai mana ya fa manatu. Ole dia ole pa talo fa tula ile sungai ya oli etitawon tatu fa mangalo awa afaina ole fa mangalo. Ai le mafayo na fa mangalo no winga. Ele mafayo na fa mangalo seisi. Olo ele fi amen. Mana fa soa oli. Thank you Oli. Ni ia le tua fatalo fa sister timena mafuta mai nai le courts ina I Samoa I Nuu e a mese lo penga menga malu a oli manuia malo for love malo le tau le nei aso ni ia le tua easy to forgive but hard to forget of ka te ngango lo ko ingo Nix ya sama fa so a Nix pe mai lo masala ba iba to tele tanga to le mau le langi ona wo mali liu e le o yai se fa mangalo isi tangata Nemele ngai tau wa loto fa mahal sawa. Ele wanga yalu alai ke ya ti ole loto le fa mahal tau wa ya. Tau wa ya. Ole tato loto fa mahal. Ema pa fa ile fa ti ta ingale sa pa ye su ti ema. Ngap fa mai ngap fi po fiang. Mo ko fiang. Makanga o ka ika po oe ele ma fa ngai yalu ave so wa kali. Ko ile ma fa ya ngai yalu ave so kamai maliu inga ia mangalo ia lalo ini ngafai ave mai ngafai le atua inga ia mangalo itato lewa tato yai nei vai tau tato yai ia nanga ka ki fa tai le atua so eni la ia tato lewa mai ele o se fa mona o low choice e ki kamo e fa mangalo le si uso tau a foi mangai le upu fo le so food foi e nga foi mo ave be fa so ati tau ai langa le tati savari vari e savi na se dia e makwe ke be aku lu ma fa fika u sa u fa u ari fe au ka fa makwa makafa sia ari fa ai tau ai o lo fa manga lu at la se me sa fa lo uso inata usanga pole vaya sole na te lo fa manatu male upe ate tato ia tato fa manga lu ngal pawan ya ka ko release ia mafai mana to tinonga wo fa mangalo pe o fa mangalo Yesu ya itato ba talo fa ti ame tai sala va fongi mafuta me solo I miss Florence na naivo hi gigs hi Florence yeah miss la to uma Freda watching from Auckland Remuera New Zealand yeah hi Freda awoli manwia good afternoon palitua kisa lela sa wal fa talo fa nisa tatu fa anga o poono tayupu ya le mafuta mai au le mami fa malurua kwa pe se siente uma luswa fa ya langa ke manga ora wa ku uma ya lo ka ko pese si wa mai isi ya ke ya ora nga pe la ko ka ko pese fa uma lo ke ai kula la uma tatu teni au ke manga wa ku ya
vaenga e se vaenga le mai la tu fasoa fa talo fa tu ile sunga ya lombe ua misi le se vaenga pokalame ua pisi mai le uli fa mangalo mai ia fa ngalo nioi o mai pe ken ke la musangi ele mai mai ya beautiful soul food for our soul blessed always beautiful kicks from Thai Florence au uli mania vi ia le tua fa mai fa so sunga ya gemma ti lui liu o ka se matongo pil ba so ne uli fa Thai la uso mo fa marosi fa mangalo loa lava ile nei taimi mo fa te atu nuu le aina asi ioi fa pas ya ole alo ko ele ai fa pas ke melo ma kuat ya wan fa pas fa wangan me fa swangan na alo fa pas ya mal sawa fa pas kamo fa pas awa ke ku ua fu alanga e ku ra fa ma ku lo ko ai ka alo ki apolo ka alo ki wa ba ku le ma fa ke wa bakulen o ma foi penga kaya ma o so mai oi fa foi release no fa ma ngalonga because o logo kamo e fa ma ku ko fa ma tu la kulo male mal ki apolo play e lo ingalvanga me ana ta ua lo tato fa ma ngala tu release wai la sesi o lo o le fi ai pe la fu ngel kaya o pengale la fusu me ta ngal venga ai e sau fa e ka so wa ave le si de pengi sa fa nganga so wale seki elo wa uli alo fe mai fa mangalo ese manga yo upo le tu me le upo e al waku luma e la vea luma sau kua alu au kafa alu si piko e la vea uma piko lona winga ole upu po ole me ai fa le nganga mo i tatou i le nei aso taua lo tatou fa mangalo release ngalu pa vele e ka keleo e use e ka keleo ya mo se oso ve ngale se i kau fai ole isi ole upo le atua ngalo kan kwa release from your heart alwa kulo mal mea umar case ai ango fongo foi oi ki ngai oi polonga ting ngai oi no si tau langa yesu ya mangalo tang sala ye fa mangalo ati la to e tame te oi ona fa mangalo mai foi lea ele atua oi manaya manaya wa ele talo le atua lo o ai yesu lungole sa tau mai lo utamai fa mangalo ati la to wa wala to le lo me wala to fa e o ia Yesu lenga makua i sawa Yesu e fa i loa mai ati tatou winga fa atasi mal polonga ina ia maua oe maua ma ia maua tatou le lote fa mangalo ai lona winga amatanga fo nei tau sanga lava fo ile plan ke ma oe wa nga feeling a plan o lo plan i wai ana e ika mai ia always I release le lote fa mangalo ia o tatou po kalame na ne uli langa ke mai fa pe ka ke siva ka koyo mai fa ka ko jam ia ai pe tai ua mai a tatou teimi toi 3 minute ia ona tale le tulai tolu fo i fa mai ana tatou programa fa mai asia fa mangalo yo fini yoe wale ele pesele fa mai o malo wa ku pesele ka siva kiki fa fo ti apolo la fa mai pese ele o so fini le tangata ele o so fini le tangata o le tawane ka ke el ka fa le nganga la fa mai yoe o ma ko fa ia le lamba o fini ele o nga o le ki a polo le fili ele o lua fa ele stangata le fa nga ele ki a polo ai le fa nga ele ki a polo ai sa wenga ia mai le loko fa nga ya ka ko me va ai le ka mi longa le mia ai ma na ya lo siva man ka ko pese le le mata to fa tu ai ma na ya upol pese ia fa talo fa tu ya pasta lo lani ma futa me Australia ma le fa le tua le fa ko ai ku le aka mai soi mai singa fa fa nga hai pasta via le tua e mal vai ngala le Kingdom Restoration il ne uli ia ke longa e aka mai loa ia pasta e mai lo ma boy se no tatu mo kalame na ne uli like and share aso ta ata to ma futa fo e lunga tatu mo kalame le soul food ia mo oe ma ia fo ile soul food mo oe le ne uli ole fa mangalo ala ia ma fa pe lai wo umalo lunch la ko ya lu kongo fa fenga venga ala ngai saule off beats vel ma vo wo dis kan kare kon ngalo la ko e tap ai uma vo singa be ole isia ere fa pe ke ngo vo se ka penga se la uma no ngalo la ko tap aka fa kiria ese umar case ala ngo venga le fa pe se kalfia e kai for gaminga yo ese fo me watupu ai ma ngai ia ngale o na fo e lo le usitai ile upo le atua e o fo le usitai ile upo le atua pe fa ia fina ngalo le atua pe ona fa ile le atua taua le release kama ngale
Pero ngale pesi po bia lo maku ya so ye fa bia vidi sai fa fo a veri fa fo ia ala sa lo toi oi fa talo fa tula ile le sa wal fa talo fa a fa talo fa so anko ya laki aya tia male fa tu ya pilangi mafuta mai Australia Sydney Australia o ni manu anko ya male fa tu a mese no fa alo ai mese so para ya to lima sia vao po siona hi sister hello uncle o ni manu ya e mafuta mai ile ne oli pe tai ua mai al tatu taimi o te fai me fa alongo la tatu taimi langa kele lo ka fika kalangoa wa ya ale o si tai la tatu taimi nge ke ua fai mai ya o mai ngale no al grupo al tatu po kalame na ne oli pa tai le mafuta mai le malo tatu tunu e a nga fa o le tua tatu te ba ai ai bi ia fo ile tua fa tai fa mafuta mai pa manuia le tua hai sinoti a tuisa taua ese kulanga leo e ai asis hai sinoti a ori manuia ia ai tatu te felo ila se tao ile lua itula e lua mo le tatu soul food al tatu soul food na ne oli fa amangalo o le kai ni alo kui foi lunga fa alele alo mo le fa amangalo la to hi beautiful kicks manuia le fiafi alo fa tuma eli a ori manuia ia se upu foi wale to tamali lo fa fonga sa mo le ne oli fa amangalo la ona fa tava ai ai le anga leo le tua ile toe toe matalia foi o tute mafaiva ia bol fa wa wina foi o ngalwenga ne yaso ia ile anga leo le tua be blessed ona Yesu amen Sorry yo Oli oa eu so ai do ya polo kiro ka ora ma kiki au so file tangata awale tawe fale nganga ia va ageleina yo mata ine ima wa o e ave ole tama ia lo to tele tu ilo o futa tu le pulo mo se vai ia vai tata vale pelo nei calo savali lo iluma ia va atoilalo Fama olalo, sei que eu vou dar o fama olalo, sei que eu vou dar o fama olalo, sei que eu vou dar o fama olalo. Eu não tô tele, mas te, mas eu vou ganhar com efeito. Eu não tô tele, mas te. Kiki fakafea, kiki se oli ronga ngofo angalea. Okay, kiki fakusao, kiki awal kalo, kiki fapola kapise bakwa kiki lo ifa. Yelotele, matete, ma awange ie ko efefe. Yelotele, matete. Ele so fili tangata, awale tawe fale nganga, ia va ageleina yo mata, ine ima wa o e ave ole kama. Ia lo to tele tu ilo o futa tu le pulo mo se vai ia vai talita vale pelo nei galo savali lo iluma ia fa atoilalo Mano, cheiro ao Kiki, né?